Ethiopia ni kimwe mu bihugu bizwi cyane mu rwego rw'isi bitewe n'amateka akomeye cyane abarizwa muri iki gihugu, ayaranzwe ikiremwamuntu ndetse n'ay'umuco wihariye waho. Bamwe banatungurwa cyane no kumva ndetse n'iki gihugu ni hamwe wanatembera cyane ukava wumva utahaze kuhareba, kuko Ethiopia ifite ibice byinshi utarumva ndetse utarabona kandi wasanga muri iki gihugu. Mbaye ikaze muri kino kiganiro aho tugiye kurebera kuri byinshi ukwiye kumenya kuri kino gihugu cya Ethiopia. Mu bisanzwe nitwa Tom, mbaye ikaze muri kino kiganiro. Igihugu cya Ethiopia nubwo abenshi tukizi nka Ethiopia, ubundi izina ryo ryihariye ni Federal Democratic Republic of Ethiopia. Ni igihugu kidakora ku nyanja cyo muri Afurika, giherereye mu ihembe rya Afurika. Ni igihugu gihana imbibi n'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Mu majyaruguru yaho turasanga Eritrea, naho Djibouti mu majyaruguru ashyira uburasirazuba, naho Somalia mu burasirazuba, kandi igihugu cya Kenya kiri mu majyepfo, naho Sudani y'epfo iri mu burengerazuba, hanyuma Sudani ikaba mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'ikino gihugu. Iki gihugu cya Ethiopia gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni n'ibihumbi 100. Ikindi kandi ugendeye ku mubare w'umwaka wa 2022, kino gihugu cyari gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 15. Ibi rero bikagira igihugu cya 13 gituwe n'abaturage benshi ku isi, hanyuma kikaba icya kabiri gituwe cyane muri Afurika nyuma y'icya Nigeria. Umurwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia ukaba n'umujyi mukuru w'icyo gihugu witwa Addis Ababa. Ni igihugu kitigeze gikolonizwa n'abanyaburayi, ikaba n'iki gihugu bimwe mu bihugu byihariye bitigeze bikomezwa ku mugabane wa Afurika. Kubera kwihagararaho kwabyo bikomeye byatumye nta muntu upfa kubitinyuka. Gusa mwibuke neza ko Ubutaliyani bwigeze gushaka kwigarurira kino gihugu cya Ethiopia mu mwaka wa 1936 kugeza mu mwaka wa 1941. Gusa abanya-Ethiopia bagomeje kurwanya kano bitaga agasuzuguro. Ntabwo bigeze bumvisha ukuntu umuntu yaza hagutegeka ndetse akashaka no kuyobora. Bose bakomeje kwanga amategeko y'Abataliyani, bari baraje kwivanga mu gihugu cyabo ndetse bakagerekaho no gushaka kubayobora. Kino gihugu rero ntabwo kigeze kigenzurwa n'Ubutaliyani byuzuye, kandi rwose Ubutaliyani nibwo bwakomeje kugerageza ngo bukibe, ariko byaranze, bwaratsinzwe. Ikindi kandi wamenya ikino gihugu cya Ethiopia gifite umwaka utandukanye waho utandukanye n'ibindi bihugu. Uyu mwaka turimo ndetse n'ahandi ku isi bakoresha kalendari ya Gregorian. Ubu turi mu mwaka wa 2024, ariko muri Ethiopia bari muri 2024. Muri Ethiopia ho bari mu mwaka wa 2017. Kubera ko umwaka wa 2018 bazawugiramo ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, ugendeye kuri kalendari yacu ya Gregorian, kandi akaba ari nabwo umwaka utangira ndetse n'undi ukaba ari kurangira. Impamvu rero niko kalendari yabo ibara igihe cy'umwaka kigira amezi 13, mu gihe ahandi ku isi umwaka ugira amezi 12. Ibyo rero bigatuma Ethiopia isigaraho imyaka 7 inyuma kure y'ibindi bihugu bikoresha kalendari ikoresha isanzwe ya Gregorian. Tukiri kujyanye n'ibihe muri kino gihugu, n'ubu uramutse uriyo ukabaza nk'umuntu ese ni sangahe, uzibuke kongera mu guru ese isaha mbwe ni isanzwe cyangwa ni isaha muri Ethiopia. Impamvu nuko amasaha yabo uburyo bayabaramo bitandukanye n'ahandi hantu n'ahandi bisanzwe nkuko dusanzwe tubizi. Ikindi kino gihugu cya Ethiopia ikaba abantu benshi bakunda cyane yavuye cyangwa se yabukiye muri kino gihugu cya Ethiopia. Nubwo ari abantu benshi bavuga inkomoko ya kawa, ariko imibare myinshi igaragaza ko inkomoko y'igihingwa cya kawa cyakomotse muri Ethiopia. Rero kugeza uyu munsi igihugu cya Ethiopia ni kimwe mu bihugu byinjiza amafaranga menshi anyuze mu ikawa, haba kuyitunganya no kuyihinga, dore ko ihera ku bwinshi cyane. Iki gihugu kandi cya Ethiopia indimi zirenga 80 zikoreshwa muri iki gihugu. Igihugu gifite indimi zisaga 80 zikoreshwa mu turere twose tw'iki gihugu. Gusa ariko nubwo bimeze gutyo, usanga indimi 5 arizo zemewe mu gihugu cyangwa se arizo zihurirwaho n'igihugu muri rusange. Muri zino harimo nk'urwitwa Amharic, harimo Afani Oromo, harimo n'ururimi rwa Tigrinya ndetse n'Urusomali, kandi harimo n'Uruafari. Gusa nanone usanga ururimi rw'icyongereza narwo rukoreshwa cyane muri kino gihugu cya Ethiopia, kuko usanga n'amasomo yo muri kaminuza usanga yigishwa mu rurimi rw'icyongereza. Hejuru ya 1/2 cy'imisozi ya Afurika yose wayisanga muri kino gihugu cya Ethiopia. Kino gihugu ni kimwe mu bihugu wasangamo amateka ndetse n'imico ikomeye, kandi ikindi ni igihugu kirimo ubwiza nyaburanga urwego rwo hejuru kandi karemano. Wasanga ahantu hagiye ari heza cyane, harimo ubutayu, ibibaya ndetse n'imisozi. Ikindi kandi tugasangamo imisozi myinshi kurenza ikindi gihugu cyose wabona muri Afurika. Kugira ngo byumve neza, imisozi hejuru ya 70% imisozi dufite muri Afurika, hejuru ya 70% yose igaragara muri Ethiopia. Kuvuga ngo ni igihugu cy'imisozi myinshi cyane. Kandi bamwe abahanga mu gusuzuma ibintu bya kera bemeza ko Ethiopia ari kimwe mu bihugu bya kera cyane bikiriho kugeza ubu, kandi ni n'igihugu kiri mu bihugu bishaje.
kikaba ari igihugu gikuze cyane kurusha ibindi ku isi. Nubwo usanga hari abandi usanga babyemeza ko hari n'abandi usanga babishidikanya ko utabyemeza ijana ku ijana. Gusa icyo bahurizaho ni uko Ethiopia ari kimwe mu bihugu bikuze cyane kurusha ibindi ku isi. Ubundi bavuga ko kino gihugu cyashinzwe mu mwaka w'1980 mbere ya Yesu. Byongeye kandi Ethiopia hakaba haravumbuwe bimwe mu bisigisigi bya bamwe mu bantu ba kera cyane ku isi kuva mu miliyoni y'imyaka ishize. Ibi rero bituma Ethiopia iba mu hantu hamwe ha kera ku isi, aho usanga bamwe mu bahanga biga ku nkomoko ya muntu usanga bagaragara muri Ethiopia, aho usanga haragaragaye amateka y'ibyerekeye ivumburwa ry'ikiremwa cya muntu. Urugero mu byavumbuwe muri kino gihugu cya Ethiopia ni ibisigazwa by'uwitwa Lise wavumbuwe ahitwa Radar. Muri kino gihe hari mu mwaka w'1974 tariki 24 z'ukwezi kwa 11 byemeje ko uyu ari umwe mu biranga amateka ya muntu wo mu bisekuruza bya kera bazwi cyane nk'aba Australopithecus. Uyu rero bakaba baramuhaye izina rya Lise. Ino kipe yacukuye ibisigazwa bye yari iyobowe n'umunyamerika w'umuhanga mu bisigaratongo witwa Donald Johanson. Lise babonye ko yari amaze imyaka irenga miliyoni 3 akanagira amaboko akomeye ndetse n'amano maremare. Ibi rero byamufasha kurira kubera ko kera ubwo yapfaga ntabwo yari bwa umuntu nkatwe. Ibi rero byose bigaragaza ko byavumbuwe mu gihugu cya Ethiopia. Nyuma y'ibi kandi hagaragara n'amazu amaze imyaka ibihumbi. Kugeza n'ubu iyo urebye ubuhanga yubakanye usanga abantu benshi babutangarira kandi bikabatungura. Ikindi kandi muri kino gihugu usangamo ikiyaga cya mbere kinini kiri hejuru y'ikirunga, aho kino kiyaga kiri hejuru y'ikirunga cya Itaar yo mu kinyejana cya 20. Iki benshi usanga bakita irembo ry'ikuzimu kubera ko ubushyuhe bwaho buhora bubira. Ikindi kandi wamenya ko kino kirunga nuko ari ikirunga kiri mu bikiruka ku isi. Ikindi kandi kino gihugu cya Ethiopia ni kimwe mu bihugu bifite amateka akomeye y'abami n'abamikazi, aho abami bategekaga Ethiopia kugeza mu kinyejana cya 20. Umwami w'abami wa nyuma kino gihugu cyagize ni Haile Selassie wa mbere. Nanone kandi hari umwamikazi waje kuyobora kino gihugu, umwamikazi w'Abayahudi waje gutegeka buno bwami. Ibi byose rero bikaba bituma Ethiopia iba mu hantu hamwe hashimishije kandi afite amateka yihariye. Ikindi kandi hari ubwoko bw'intare bwita Abyssinia. Izi ntare zifatwa nk'inyamaswa z'igihugu. Izi ntare ni ntoya cyane kurenza izindi zo kuri umugabane, kandi zikaba zibarizwa muri zoo yubatswe n'umwami Selassie mu mpera y'umwaka w'1940. Ibi byakozwe ku ntego y'ibanze kugira ngo izi nyamaswa z'inkazi kandi zibarizwa hakeya cyane ku isi zitazazimira. Urugendo n'impinduramatwara bya Rastafari byavukiye mu gihugu cya Ethiopia. Umuryango wa Rastafari nubwo benshi bawumenye nk'abo bafitanye isano n'abakomoka muri Jamaica, nyamara usanga abantu benshi batazi uko uno muryango wakomotse cyangwa se watangiriye mu gihugu cya Ethiopia. Izina Rastafari ubwaryo rikomoka mu rurimi rwo muri Ethiopia, aho rishaka kuvuga igikomangoma Tafari. Iri rikaba ari izina ryahoze ari rya Haile Selassie wa Ethiopia. Ikindi wamenya niko n'ibendera ry'umuryango risa n'amabara y'ibendera ry'iki gihugu. Mu bintu bigize imico y'iki gihugu harimo byinshi byihariye abantu benshi batungwa no kumva. Urugero ni nk'inkovu zo mu maso ndetse hari n'abantu bambara ibintu bimeze nk'amasahani. Ibi ngibi mu mico myinshi itandukanye muri iki gihugu cya Ethiopia bifatwa nk'ubwiza budasanzwe. Imico imwe n'imwe ikunda gukora bino bintu mu gihe umukobwa mbere y'amezi 6 umukobwa yuko ashingirwa. Ababyeyi b'abakobwa batobora cyangwa se bagashyira imyotso mu maso h'abana babo kugira ngo bazagaragarire abageni beza cyane. Kandi nk'uko twabivuze hari umugenzo abakobwa bashyirwa ibintu bimeze nk'ibisahani ku munwa, undi iminwa yabo igakweduka ikaba miremire cyane. Ibyo rero mu bwoko bugiye butandukanye bwo muri Ethiopia bifatwa nk'ubwiza butangaje. Gusa ariko ntago ari abakobwa gusa, hari n'abagabo ibi bintu babyambara kandi bigafatwa nk'ubwiza bwihariye. Inkovu nk'ikimenyetso cy'ubwiza ni ibintu bifite amateka yihariye muri kino gihugu, aho bino byahoze byerekana umuntu w'indwanyi mu kino gihugu cyabayemo intambara nyinshi, ku buryo kubigira ari umuhungu cyangwa se umukobwa ibi ngibi bikurura abakureba kuko ubona ko uri umuntu w'indwanyi. None ko icyo nakwibutsa niko ibi bintu atari abantu bose bikora muri Ethiopia, ni amoko amwe n'amwe agira ino mico. Iki gihugu kandi cya Ethiopia kigizwe n'indyo yihariye kuko indyo yabo ibigizwe n'imboga zigiye zitandukanye. None kandi icyo wamenya nuko muri kino gihugu barya ari inyama mbisi. Hari amoko rwose arya inyama mbisi kandi azikunda mu rwego rwo hejuru cyane. Ikindi kandi kino gihugu cya Ethiopia ni igihugu kirimo abaturage benshi bananutse. Kino gihugu cya Ethiopia abaturage bayo icyo bahuriye nuko n'abaturage batarya ibintu bituma babyibuha, mbese usanga abaturage bananutse. Hari imibare iheruka kugaragaza ko Ethiopia ariho hantu ku isi ushobora gusanga abaturage bananutse kurenza ahandi ku isi. Gusa none nubwo idini ryari abakristo, none usanga Ethiopia aricyo gihugu cya mbere cyemeye Islam, igihe idini ya Islam itarizwe mu bindi bice byo ku isi, kubera ko abayisilamu mbere baricwaga bagaragazwa yuko ari abapagani. Icyo gihe rero Ethiopia yagaragaje ko ishyigikiye Islam, nabwo igihugu cya mbere cyemereye Islam, kandi Ethiopia yashyigikiye kwaguka ndetse no gutuma Ethiopia igaragara henshi ku isi. Abaturage babo barisanzura, kandi ikindi wamenya Ethiopia niho hahungiwe intumwa y'Imana Muhammad, Imana imamaro n'imigisha.
gusa ntabwo ari we gusa hahungiye n'umuryango we ndetse n'abayoboke biwe. Aha rero akaba ari naho Isilamu yabaye idini bikemerwa ku nshuro ya mbere. Ku nshuro ya mbere rero muri Ethiopia abaturage babarirwa 35% babarirwa muri iri dini. Ibindi bintu bidasanzwe byaranze Ethiopia wamenya niko kubyara impanga byari ibintu bibi, byari ibintu bibi cyane, mbere nko kuzana umwaka. Uwabyaraga impanga byafatwaga nko kuzana umwaka umuryango, uwabivukaga bwa kabiri yaricwaga. Ni ibintu byamaze imyaka myinshi ariko byaje kuvaho bifatwa nk'ibisanzwe. Ikindi kintu kitari cyiza wamenya muri Ethiopia niko ari kimwe mu bihugu bifite abana benshi b'imfubyi. Mu buryo butangaje abana benshi usanga bafite umubyeyi umwe cyangwa se ubundi nta n'umwe, kubera ko usanga abenshi bano babyeyi bagenda bapfa usanga bicwa n'agakoko gatera sida, kuko ntabwo baba baripimishije imbere hanyuma bakamenya ko barwaye baramaze kuremba hanyuma sida ikabahitana. Rero sida nicyo kintu gitera impfu nyinshi kurusha ahandi henshi ku isi. Sida ni itera impfu nyinshi muri Ethiopia kurusha ahandi henshi ku isi. Gusa inkuru nziza ni uko barimo bafata ingamba kandi zikarishye zo kuba bagabanya kino cyorezo cyangwa bakakigabanya rwose ku buryo kitazongera kurwanya abantu benshi muri Ethiopia. Ikindi kandi Ethiopia ni kimwe mu bihugu bifite abantu benshi bakoze ibintu byiza kandi bambere kuno mugabane, kandi bikomeza kwerekana ko Ethiopia ari kimwe mu bihugu biteye ishema cyane ku mugabane wa Afurika. Urugero ni nk'umwami wa mbere wahoze ari umwami wa Ethiopia, Menelik wa mbere. Uyu niwe mwami wa mbere watwaye imodoka muri Afurika. Menelik wa mbere wahoze ari umwami wa Ethiopia mu mwaka w'1989 kugeza ku rupfu rw'umwaka w'1913. Uyu niwe yatangiye iterambere muri Afurika ifite none, harimo kubaka ibiraro n'imihanda bigezweho, gushyiraho amaposita ndetse no gushyiraho umurongo wa Telegram. Yubatse imihanda, yatangiye kubaka umuhanda wahuza Addis Ababa ndetse n'uhuza n'icyambu cya Djibouti. Umwe mu bateye imbaraga gahunda yo gushyira amashanyarazi hose ndetse n'amazi meza. Mu mwaka w'1997 ubwo imodoka za moteri zitangiye kujya mu mihanda itandukanye mu Burayi. Uyu mwami ne yaje gushishikazwa n'ibyo byuma umuntu ashobora kwicamo bikamutwara, yerekanye ko yabikunda aramutse abihawe. Bidatinze rero baje kuyimuha imodoka nziza rwose ifite ingufu ndetse itera imisozi, yaje kuyohereza nk'umuyobozi wari uyoboye Ethiopia. Rwose bidatinze yayizivuga cyane ahita amenya no kwitwara. Ubwo yese yandika amateka yo ku munyafurika wa mbere wari ubashije gutwara imodoka. Rero nujya ubona imodoka jya umenya ko umunyafurika wa mbere wayitwaye akomoka muri Ethiopia. Si ibi ngibi gusa kuko n'uwitwa Abebe Bikila none nawe yabaye umugabo wa mbere muri Afurika yitabiriye umukino wa mbere wa Olympique w'isiganwa ry'amaguru, ndetse yandika n'amateka y'uko umunyafurika wa mbere yegukanye icyo gihembo. Byonyine no kuba yari mu ikipe yahanganaga byonyine gusa byari ibintu birenze. Noneho ukajya no mu ikipe ihatana ku isi mu gihe isi yuzuyemo ivangura, ntabwo byari ibintu bisanzwe, byari ibintu by'akataraboneka. Gusa nubwo byemeze gutyo, uno Munyethiopia yashoje isiganwa ari uwa mbere, yahise yandika amateka y'uko ari umwirabura wa mbere usiganwe kandi akarangiza ari uwa mbere. Gusa ntabwo ari bano banyafurika ba mbere gusa babaye aba mbere mu gukora ibintu byihariye, ahubwo n'umugore wa mbere wabaye umupilote w'umunyafurika nawe yari Umunyethiopia, Azegidesi Assefa. Uyu yakomokaga mu muryango w'abahirwe mu gihugu cya Ethiopia. Gusa uno mukobwa ntabwo yabaye umunebwe ngo yiryame ngo yakomokaga ahantu hakomeye, yakuye hirya yafataga nk'inzitizi ku mwana w'umukobwa. Nyuma y'uko hasohotse itangazo ryo kuba umuntu yaba umupilote, gusa igisabwa ari uko yakishyura amafaranga atagendeye ku gitsina. Bino gihe nubwo Assefa yafashe icyemezo cyo kujya kwiga n'amasomo, yahise aba umugore wenyine mu itsinda ry'abagabo biganaga. Ndetse ubwo barangiza kwiga bagakora ikizamini, yanditse amateka abasha no gutsinda, ahita ahabwa n'akazi, aba umugore wa mbere kuno mugabane utwaye indege. Ni kimwe mu bihugu abakobwa usanga bagaragara kandi byihariye, bagaragara neza cyane. Aba ari abazungu cyangwa se abirabura bagenzi babo bahuriza yuko abakobwa muri Ethiopia abakobwa beza cyane. Hari amateka menshi agaragaza ubwiza bw'abakobwa b'Abanyafurika, aho usanga bamwe muri bo usanga bavuga ko bafitanye isano na Salomo. Ndagushimiye twabanye muri kino kiganiro, kandi gushimira abo wakoze subscribe. Twemo turebera hamwe igihugu cya Ethiopia, igihugu kimwe bidasanzwe, igihugu wasangamo ibintu bidasanzwe, kandi binavuga ko iki gihugu cya Ethiopia ari kimwe mu gihugu babonye ko gifite inkomoko y'ikiremwa muntu. Ndagushimira twabanye muri kino kiganiro, ukore subscribe mutarayikoze, kandi video ikore like nimba warayikunze. Mbifurije ibihe byiza, Uwiteka abahere. Shalom.